hak arus Patrick Jeliu arcar pusau ke kulit jeng traffic brand is ke sil district sara police station kila jawaban parti arteligi kali ki bapenon kam do uju registration number lani keju ke number plate ML not sun H sawe kendai non batia kan ilalap teke is ke sehil taxi welfare association kata kali jeng ipayo anis malbanyang bana kesnong mau pen eastern west ke sil district kepada kemarti van bat kekali jeng ipa shan borlang belim umlong panapo laimer Hill district kepada kemarti kar praspa bat ya kan ke registration number habalawat jeng tip bah lalong try di ipa yo anis marbanyang susu ipa yo anis sabaya keren berkilat petai kubor ilaong pakajingle jeng ite ipa shan borlang kalabu hakajing ma nakabenta jeng hakipapun kirukam pada hakaju kapor ipa yo anis ilabu tak jahar persya yo yurang pa balale ya kan ke kampean bat lo ru haba ajing keren lengba ke is ke sil taksi welfare association kila kentu ki bo jongkaan bikidei banjit benia ba hakum kan ke jing ja bat ru ban pendu no ya ke stiker henry ban page bat check back dagi kot kisla paro panti kena la kadai ni em ke kali ke badon yo registration number upaki ke penon kam kenang ban light na ke jing hadin habur gendit mene bapun ki pulis nang ne napo sardar office station nang ne ngim tip ngim dan jing tip ye ngim su bagi pun nginang don selengkang ngi pu keti pu thar selum dagi la pun kerki nang ngisu gendit babalai ka tak kali ke don sing re ka kali pat ka don gawe number plate sene ka ju ngasu gendit kini kita pun pak wan kerki ni hapan yawan kerki ni ciomi na lum tu jebok takut makut kumne por bapun ki kulit kumtu arbaje tam kumtu tengi lewan be udut nang te na kina po sinong te ni po sene kum tusan baje nang no tu mungkin mau pis por chu mar ngiyal ya be ut te lah di pelat ngile finder ke FIR nomor bayo let's say kadon kanu kejingjia hadin habut mo te yo let's say hadin dala yo penon kam tu nomor plate jongi lada kidnap dan nong kidyap ne kid gino gibru dala sa fan kan ngat hanga jenjar ni ki try badon ki ya nomor plate badai hok kali jongi kadai ka van lokal te yu nomor jong ka van lokal haka ka lokal jong ka Mertikar 800 na kapor kung mangilajui ay persya ay kinik sticker ibala isu na kaliang ka office ng superintendent of police traffic branch ba di man pendu na mardor ya kinik sticker na marba lingba ka jini kinik sticker si ngijui na goy kapor sa gaway pat ba kibun kinik kali ba ya kram ki documents babiang hot misu thu ba hajing perlu kam untuk perlu jam ya sisa gilong sisa andre kapan sniu jinglong no pat ya kini ki pa jungi pada ki basiu hak pat ya khajra kata kalau pangila ji persa nadu men samsnam ni pangila persa yang ni kam andre hadu kamanta kayat baik kita pau ba ka failure kam dei so bawang ba tang na no dai kalong ba nakaliang police department hadu kat kini kisi bamantaro kajin isa lagi benon sa FIR ya kita gibriu ki bapenon kam ya kita stickers top dem de namar ba hatu stickers kadang signature jong SP traffic te kan SP traffic na try unsa forgery lani unsa sign top tik kung sign jong umnot pada ban FIR te kapau ni nong su kumno kan kita kabakolong kami na kaliang tumihi ngiyong bed ba persa bamenta si jamentahi ada ban hapendu no ya kini stiker bagi di ban rabe de ki dokumen sa kali kam to may prepayment ta to nada damra dokumen ru mentan na check na lang ba apps kumulong hakini kani kali jung tuba na pobas ka sales tikot kisla kali gilong update lo tenre lada pek pa jing sisa pa katu kali kamde jing sisa la di ban tip la haba pila suspect kem check jisis nomor ai kebiang nembiang ikut kisah original kebiang nembiang dari apa pun kalau ni long bangi saharas ngiru kunci nongnya kali hantam lay kibam tip yang benang kendau nongnya tunya baik dari try kali pada kiba ngat akan ikut pot long kapon ra yang sangsi